करीनो तौरमी बसे एक्स सीएम एन बीरेन सिंगाना था अहुम की पीआर डिमांड तौरमी हाइरी गवर्नर की मफमदा असि करी खनसिगे चनाव मैम पाउसे तामिनरसिको हौजिक हौजिक प्रेसिडेंट रूल मणिपुर बसे मैम अमना प्रेसिडेंट रूल लौथो मणिपुर से हौजिक हौजिक करी की प्रेसिडेंट रूल लाक्तोरिबनो हाइनरिबसे अखोइगी एक्स सीएम ना गवर्नर दा था अहुम की प्रेसिडेंट रूल थंबियो हाइना डिमांड तौरमी हाइरी चुम्बल लानबदी खंगदे पाउसिगी मतुंग इना अखोइगी लैरिबा एक्स सीएम ना गवर्नर दा डिमांड तौरमनी हाइरी था अहुम प्रेसिडेंट रूल थंबियो हाइना पाउसे ताथोसी लेते हाइदे एन बिरेन गवर्नर द पीआर था अहुम थंबीनब वाफम थोरकलिबसि सेंगदोकपियो हाइना फोंदोरकले मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओरंब नोंथोंबम बिरेन स्टेटस से था अहुम प्रेसिडेंट रूल थंबीनब गवर्नर द हाइरमखि हाइबा वाफम असे थोरकलिबसि की मतांगदा मियामदा सेंगदोकपियो हाइना खुंद्राकपम एसी के एमएलए थोकसोम लोकेशोन फोंदोरकले वाफम नाकानमरोमदा अमुक होम मिनिस्टर अमित शाहना लाइब तांग निपानदगी नेशनल हाईवे दा चथोक चसिन तौबा यारनी असिदा अथिंग पिरप खुदिंगमक्ता चपचाबा चैराक पीगनी हाइखिबगी मतुंगदा कुकी इलीगल इमिग्रेंट्स कुकी नार्को टेरोरिस्ट सिंगना होम मिनिस्टर अमित शाह दा ओपन चैलेंज तौरई अखोइगी सेंट्रल गवर्नमेंट ओपन चैलेंज तौरई होम मिनिस्टर अमित शाह ना थमिबो वाफमदगी मायोक्ता एगेंस्ट चटपा यारोयना अथिंग पिरईसे असिदा कुकी इलीगल इमिग्रेंट्स नार्को टेरोरिस्ट की मथक्ता होम मिनिस्टर अमित शाह अमरी सेंट्रल गवर्नमेंट करी एक्शन लौबीदोरीगेबा असिगी पाउसे तामिनसिको मार्च निपानदगी मियामगा लोइनना संगबा यानद्रिबा सिंगी मफमसिंगदा शांतिगी पाउजेल पुब खोंगसत चटलगनि हाइना फोक्सना फोंदोखरबा मतों कुकी अलायंस फॉर नाम्पी अवेकनिंग मूवमेंट का नामना फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स द वार्निंग तौरखरे लोइनना कुकी की टेरिटोरी द चंगलकपा यारोय फोक्सना चटकनि तौरिबा खोंगसत असी हंदोकदबनि नत्रबदे पामदबा थौदोक कया थोकपा याय अमदि मसिद नेगोशिएशन लैरोय अमसुंग सेकंड वार्निंग तौरय हाइदि अदुगा यामन नुआइता पाव अमा तामिनरसिको लमजा मसागुम इसागे युम लैना लैना कुकी नार्को टेरोरिस्ट इलीगल इमिग्रेंट सिंगना तुमना मै थादोपियोगी मतुंगदा हौजिक हौजिक अदुकी मति मैचाक कयागा लोइनाना रिलीफ कैम्प सिंगदा लैरिबा इचिना अबिंग उपा इमा इचा सिंगी मतांगदा वाफम खरा थमै असिगी पावसे तामिनरसि अखोइगी लैरिबा एमएलए मिनिस्टर सिंगना करी करी तौरिगे हैबो वाफम से असि पावसे तामिनरगा खजिक्तंग ओइसु मिकअप थोकद्राय खंजबदे पावसे पुजरपनी केडिगी मरुइबी इ पाउसिंग म्यामना थमजरी हानबदा खंगलै पाकी मैरागी एडिटोरियल म्यामना थमजरी मणिपुरी सिंग लमजा सारा ओइरे मियोय लिसिंग हुंफुएन रिलीफ कैम्प दा अवाब खांगदुनो लैरि हैबसि एमएलए सिंगना खंगदबनी था कुनगनी थोइरोम सुरगलबा मणिपुर थोकलिबा लान सिमियांगी मिहुर ओइरिबा अखोइगी एमएलए सिंगना अमत ओइना पुनसिंदुना अपुनबगी थौना पंगलदु उत्तुना लान सि लुसिनना बखोनाबा गमद्रि अदुगा इचनाव मैम फोक्स की माइगैदगी शांति की पाउजेल की खोंगचलाइना लाक्लिबा मार्च की तांग निपान चटकनी हाइबगी वाफम क्या थमै असि पाउसे तामिनरसि अखोइगी लैरिबा सेंट्रल गवर्नमेंट मपी मपा ओइना लैरिबा होम मिनिस्टर ना मार्च की तांग निपानदगी चथोक चसिन तौबा यारानी हाइरबनिना अखोइसु अदुदो होजिक चथोक चसिन तौरगा खुदम चांगदंगदो येंथोकपगिसु मथौ तारे अदुना होजिकी थमैबो वाफम से इचनाव मैम तामिनरसिको असिदा कुकी सिंगना ओपन चैलेंज तौरइबसे अखोइ होम मिनिस्टर अमित शाह ना कुकी सिंगी मथक्ता करी एक्शन लौदोरिगेबा अखोइदी शांति की खोंगचनी चत्तोरिबसे असिगी पावसे तामिनसिको इचनाव मैम मार्च निपानदगी मियामगा लोइनना संगबा यानद्रिबा सिंगी मफमसिंगदा शांतिगी खोंजेल पुबा खोंगचत चलगनि हाइना फोक्सना फोंदोखरे मियामगा लोइनना फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्सना मार्च निपानदगी संगबा यानद्रिबा बफर जोन हाइना लैरिबा सिंगी मफमसिंगदा शांतिगी पाउजेल पुबा खोंगचत चलगनि हाइना फोक्सना फोंदोखरे फेडरेशन अदुगा इचनाव मैम मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर निंथीना ngaकनी हाइना मणिपुर की गवर्नर ओइरिबा अजय कुमार भलाना सियार लौदुना मिफम पांगथोखरे हाय असिगी पावसे तामिनरसिको अदु ओइरगदी कुकी सिंगना ओपनली चैलेंज तौरइबसे असिगी मथक्तासु चपचाबा एक्शन लौरकनी हायबगी थाजबसु थमजरी असिगी पावसे तामिनरसि order निथीना ngaknaba governor RK Balana सियार लौदुना अवांगबा थाकी मिफम पांगथोखरे मणिपुरदा महौसागी पुनसिदा हंजिलकनबा होनाबदा लॉ एंड ऑर्डर निथीना ngaktuna afaba lengaklon ama lehenabagi matangda governor Ajay Kumar Balana सियार लौदुना ngarang makok thongba official sing salgyaduna अवांगबा थाकी security मिफम ama पांगथोखरे इम्फाल की राज बाबनदा governor Ajay Kumar Balana सियार लौदुना पांगथोखिबा अवांगबा थाकी मिफम अदुदा chief secretary PK Singh security advisor Kuldip Singh DGP Rajib Singh
Singh, Commissioner Home and Ashok Kumar, 3 Corps की GOC Lieutenant General Abhijit S. Pentharkar, 57 Mountain Division की GOC Major General S.S. Kartikia, IJR South की Major General Rab Rup Singh, Manipur Police की DGP Singh, CRPF की IG Rajendra Narayan Das अमसुंग BSF की IG S.K. Mishra सौग्या खे Union Home Minister Amit Shah न सिया लौदुना थासगी अमदा दिल्ली दा मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार बाला यावना मणिपुर की इशू की मतांग दा अवांग थाकी मिफम अमा पांगथोखरबा मतुंग ngarang ras baban da governor सिया लौदुना पांगथोखिबा मिफम अदुना सही अनिरोम तंगदु लेतादबा फिबम अमदा लाक्लबा स्टेट असगी महौसागी पुलसिदा हंजलंगनबा अमदे लैरिबा security issue singi matang da kupna khanaki hairi awang थाकी security review मिफम अदुदा लैरिबा security की मतांग दा खनादुना मणिपुर दा हौजिक जथरिबा security operation singi फिबम कुपना यंगसिनखि अमदे करी तौगदगे अमदे करी न तौरोइदगे अमदे करम थबक लोखलगा security की फिबम फगतगदगे हाइबगी मतांग दा सुकुपना खनकी लोइनना security force deployment तौबगी मतांग security की strategy सिंग हेन मपुंग फाहनबा लोइनना monitoring अमसुंग response की मतांग दा technology integration तौबगी मतांग सु खनकी हाइदि regional threat की मतांग दा मिफम अदुना मपान की साफुना मरम ओरगा स्टेट असिगी तंगदु लैतादबा फिबम अम लेहलिबा से करम तौना मायक नगनि हाइबगा लोइनना security की फिबम दा risk ओइबा area सिंग खंगदोक्तुना थबक लखनबा security operation दा तोंगान तोंगानबा agency सिंग खुसमदना पांगथोकनबा अमदे inter agency communication अमसुंग collaboration की थबक सिंग फगदहनबा अहेनुमियंग थमदुना खनकी हाइदि अमदि लैरिबा crisis असे handle तौनबा हाना लेरंबा security की mechanism सेमदोकनबा सु खनकी हाइदि मार्च 9 दगी मियामगा लोइना Home Minister Amit Shah da Kotuna open challenge tauropa kuki illegal immigrants kuki narco terrorists singna central bu matam pumba da usit thawoidaba aduga ngarang nahansu DCM DSP da warning tauropa kaya ama leikhare asumaina kuki illegal immigrants kuki narco terrorists singna tauningba tauriba sigi mathakta hojik Home Minister Amit Shah da su kuki singna open challenge taure Home Minister Amit Shah na laiba tang nipan sigdagi National Highway da chathursin tawba yarani haina thamkibagi matungda kuki illegal immigrants kuki narco terrorists singna chathokasin tawba yaroi ekhoi amuk hana hairoi haibagi sabsaba warning kaya loinana Home Minister da open challenge tawraiba se central na kotugi matakta kuki illegal immigrants kuki narco terrorists ki matakta kari action lautoribano law haiba se ama khaktani Manipur da ching ama di tamda law se ani sudi haibagi चप चाबा मसा खंगन गनी आइबगी थाजब सिसु थबजरी अदो इचिनाव मैम पाव खरा मपुंग फाना तामिनागी से Home Minister की वाफमबु पोतुना फोंगना सिंगनरपसिदा सेंटरना करी एक्शन लौखटकदौरिबगे हाइना कोकोमिना हंगलख्रे एक्स सीएम ना गवर्नर दा था अहुम पीआर थंबिउ हाइरमदुगी मपुंग फबा पाव तामिनर सिको इचिनाव मैम लेते हाइदे एन बिरेन गवर्नर द पीआर था अहुम थंबीना वाफम थोरकलिबसि सेंगदोकपियो हाइना फोंदोरगले मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओरंबो नोंथोंबम बिरेन स्टेट असिदा था अहुम प्रेसिडेंट रूल थंबीनाबा गवर्नर द हाइरमखि हाइबा वाफम असे थोरकलिबसिगी मतांगदा मियामदा सेंगदोकपियो हाइना खुंद्राकपम एसी के एमएलए थोपसोम लोकेशोन फोंदोरगले वाफम असिंग असि पांगै यांगदोंग द नौना साबा वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की संगलेन संगाबगी थौरमदा फोंदोकिबने थौरम अदुगी अथोइबा मिथुंगलेन के वारोलदा टीएस लोकेशोन हाइ मियामगी हुदना लेंगाकपा हाइबसे लमदम मसिगी मियामगे अपामबने लेंगाक सेंबा यारबा एमएलए मरांग कायना लेरिबा बीजेपी न करिगिदमक लेंगाक सेंबा ngamdrebano haike amoromda miyamna pamdaba president rule bu thambiyu haina hanagi chief minister nongthomom birena governor da taksilami haibase laibak thibane atuba matamda miyamda sengdokpiyo haina mahana appeal tawke hospital nakana moromdana central nasu manipur masasing wanenga wajau sininga sijau haina yengthopaga sapmanana leire be wafam kaya ama thamai asigi pause taminari sikoi chinau ase pendaba amadi achakpa kaya ga loinana hauji Manipur da tawriba phibam singsigi matungina asugum wafam kaya ama thoklakpani asida karisu ahenba wafam natabraina khanjei aduga pause hana tathokminar si chinau me Leipaki Mairagi editorial member Thamzari, Manipuri Sing Lamza Sara Oide Mule Sing Humpu and Relief came the Awaba Kangdun Lady Habisi MLA Singer Kangadabani. Tak Punganitorum Suralaba Manipur Tukli Lan Simiyangi Mur Oidi Vaikogi MLA Singer Amatu in a Punchinduna upon Migi Tauna Pangala to Utuna, Lana solution and Abohana Vandri. Deligi Lusin Singers Lana solution and Abolopom Toka Taudau the Subsana Lopitri. Manipur Masasing warning like a wazo, shinning like a sijo hiverum Laitopa Samanari. Aduna, I could get Lengalon or be MLA and Amato in a Punsin Imalabok Manipur Kanabula Pom to put Taudana to Logadami.
Manipur thukliba lan asina maram oiduna masagi mayum mai kei kuki narcotics singa tumna mai thabi khibadigi housing relief camp sangjupam lauduna miyoi lising khumpu hena lairi hebasi aikhogi MLA singa khangadabani masi punama si kauthulaga phammunna baromda chief minister oiningmigi misang khomna baromda aigi haibaduna mang tharaga miyamgi haibaduna tungna thamlaga thabak tawbasinadi afaba khak oiroi habisi aikhogi MLA singa khangpam thui relief camp na awaba khangduna lairi basudi MLA singe amadi asaw sangsingi loinana lewaki khamdong yaitongba singi masa masu amadi makhogi mama masa loinabi yaudi haiduna ningaidana laithoklavra haibisi miyamgi wahang oiribani karigina hoju phawba manipur thoklib lana si MLA singa lusinma ngamdribasi masina takodi mathibong pandaba mareibak nungsidaba loinana makhoiba mikhalgi matamna bot piduna miyamgi mihur oihaliba leibak miyamba masak khangdi amadi nungsidi haibadu takpa natra adunadi haujuk MLA oina lairibasing asi mathangi mikhalda mirep oina songthorakpa matamda kari oigani haibadu haujuk tigi hauna nasana sana khangjinbam thui miyamgi mihur oiribe MLA sing masing sabsana leina miyamgi oiba lenga ama sema ngamdaba haibasi loirabani masina takpuni miyamgi mihur oiribe MLA singna MLA oiba haibisi kari no haibadu mamutana khangjade haibadu takpuni manipur gi oiriba phiba masida center gi lusungba singna sananing mamong na sanabu yagani maduna manipur PR thamjinge intimated suspension thamjingi haiduna thamjilaga lebak miyambu awaba pibine masi punama kokani hairabadi miyamgi mihur oiribe MLA singi makutta lei haibisi khangadabani karigino haujuk phawa BJP gi MLA sing ama toina punsingduna lusungba ama khanba ngamdribano masi nakhoi masel phamunaduna leibedegi natra nakhoina phamunaringaida leibak miyamdi khangen pham yobug samanari tungi yumurul oi haugadoriba aikhogi naharol singsu kangkhong sai haibadu lairi oiri tasingna leiba mapi mapa leitraba lamja saragi leibak haibadu samanari punama simiyagi mihut oiribe MLA nakhoi leina nakhoigi namangda thokanbra natra maram aduna MLA sing amato oina punsingadabani aduga anawbu lusingba makhanduna manipur anawbu lenga ama lehenduna ingtapa manipur ama oina ba lawpham thokpa taudau adu lawba ngamgadabani loinana housing relief camp na miyoi lising khumfuena milu pirang kangna awaba punsi maril ama lairi haiba khangadabani loinana makhoibu masa masage mayumda hanjinanduna laita aba punsi ama da lehenabegi lawpham thokpa taudau adu MLA sing na lawba ngamgadabani haiba kanglai paki mairagi editorial myam special content moina myam na hana thamjari kuki singna ngangning bata ngangba yaroi toning bata toba yaroi leiriba maitai ekhoichisu manipur da leiriba se india manung da leiriba nina india lengangna chatharapa lo khudima chaba lo ama khaktang ni haiba se chaba mayek sengna takadabani aduga hojik PR manung da president rule manung da kuki singna ngarang na hantasu president rule leina maitai singna lai khurumba chatpa matamda attack tawkhiba nongmai kapthakiba kaya amasu lerebani asita natana amukamo hojik president rule thamduna manipur siga tangdu leitaba puruknabagi tamakta home minister Amit Shahna lakliba tang nipan dagi national highway singda chathoksin tawbagi ayaba thamani hairakpasigi mathakta kuki singna home minister Amit Shahbu open challenge tawraga Haiba national highway singda chathoksin tawbase yaroyana athingba pirei asigumba warning challenge kayama tawraga kuki singna tauningba tawribase aikhoigi leiriba India central government na asigumba ain kaiba thabak tawrakpada chapchaba chairak pigani abagi thajabase aikhoina thamjari aduna hojik president rule gi manungda governor na thamgiba wafam singa masum tamda leiba khulai khudimak pikhalakna ba haikhrabasu hojik kuki singna khulai kya pikhatlak kharage amadi hojik kuki singna chingdagi landaraiba chingda leiriba kuki singi mathakta kari action lawrage aduga hojik amuk Amit Shah home minister Amit Shah gi mathakta kotuna open challenge tawraibasina akhoigi leiriba central na kuki illegal immigrants kuki narco terrorist ki mathakta kari action lobi dorino haiba asi wahang se thamjage aduna hojik home minister na thambiri ba wafam sibu aikoina yamna ikai khumnaba uchchabaga loina taramna okchari lakliba tang nipan dagi national highway da chathoksin tawbada ayaba pire haibase aduki matik thagat ningai oiba yamna chawthok chaningai bo wafamni asi wafam sigi tamakta aikoi pari bom channel gi magi dagi thagat paga loina na ikai khumna uchchari akoi home minister Amit Shah gi mafamda adubu kuki singna haining haiba tawning tawbase asisu chapchaba chairakti pihanjaningi Ichina mayam ngasi gidi video se matang se ga loisanjarage video siga soiran yaw kiba kya lerega so ngakpi waina
Pari mom channel na yengbiriba mayam panong yempham dei kok nojari kanglei pakna yai phare ibudo pakhang mana yai phare of Civil Society Organization Fox na punna zatminaba lup kungi thomi yauna singmairong war cemetery manakta leba lup asigi mayai loisangda pangthokpa pau ki mifam amada Fox ki President T.S. Manihan hai satliba tha asigi session amada Union Home Minister Amit Shah na siya lawduna Delhi da pangthokkiba mifam amada March 9 dagi Manipur miyam state asigi lambi singda free movement jahalagani ayat apan pirakpa kudimak senak pigani haina khangan kharaba matung santigi pauzil puba khongsat ama March 9 dagi hauduna buffer zone oina leiriba tongan Singi district sing the Satnaba Sem Sare, Masida Leba Miana Susarubia Biohara Apil Tauke, Mahana Makatana, Union Home Minister na Mayay Tangba Lotuna, Dili the Pumkiba Mipamamada, Laukiba Ware Marigi Manunda, Mars Nipandagi Manipurgi, Lambi Singda, Miam Apan Beaudana, Satoksa Sen, Yahalagani Hai Kibaduga Marilenana, Folks ki member Amadilup Asigasat Minabalup Kungapuna, Kanana Narabamatung, Manipur the Lady Batongan the district sing, Bopar Zone Haina Tamliba Lambi, Kol Singima Pam Singda, Ahanba Kontang on the Santigi Pau Puba Kongsat ama satliba tha asigi nifandagi imphal khongsanduna Manipur miyam galloina na satnaba sem sare khongsat asi santigi paujal puba khongsat ama khangnatana India lengak na thamlagliba wafam asi kadai phawba thabak oina othokpage India lengak na kayam yamna puksel sengna thabak tawbage haiba khangnabagi damak satkadoriba khongsat amane khongsat asigi panthubam oikadoriba mafam aduda leiramba tongan ba community ga punna tangtu leitaba nungsi sanana leiramba dugumba Manipur ama oiraknaba laison tinson punna tawminagani loinana Manipur da leiraba yellow missing na khongsat asibu isa gi thodang amani imalai baki damuktani haiba wakhalonda sarugya biduna khongsat asibu mapung phahan biu haina su miyamda apil tauke kuki ki lupne haijaba tungan ma kuki Alliance for Nampi Awakening Movement haiba loinana young kuki haiba social media thadorakpa warol singda tentakna memna thamjagi kuki gi territory da sanga kani haikiba folks da akan mawfam thambaga loinana warning tawrakre